Amama amuge kuma kaunti ya Masako ungwa chama cha Wiper Patriotic Front ni mamu kwa sawa musumbi Dr. William Ruto kwa kilame uweta tawe na misingi remia ilu kulikile langaliko uli pamwe na musumbi udhumu ya Uhuru Kenyatta. Amuika ame weta kana kubikia ungaliko ya uli ya nabina wako weta silikali ya oyukipilani mwakani ukite na kusakwa utongo imweu maimu kadha mutongo wa chama kicha Wiper Kalonzo Musyoka tawe na utonyo wa kuoselela utongo iwandhe ino wala ingimenda muika kwende ya kwezi wanamuonga mulumu kwa ile utongo wa Kenya. Boniface Amuika ya mweta kana president udhiumu ya Uhuru Kenyatta na wadhwa kwa soa silikali kana kunene uteti wa Kenya na president William Ruto mwana tongelama mwithulukita maeleo nena na eyo luwa president udhiumu ya kwezi wa eleo nena utatongo ya langi va Kenya. Ndilikanya musumbi Ruto na timu yake na thogima muvila mangaliko ya kwake maumano na president udhiumu ya Uhuru Kenyatta. Jakaya Kikwete musumbi wa Tanzania former president nunena kuhusu siasa cia Tanzania. Kibaki even after kuretire ni waende na kwithiwa active ndeni wa siasa. Moi past retirement ni waende kwithiwa active siasa ni na aikomana na andu na kweyangewa namo na tuya aiwa asumbi mebinda yu maine na kana my question inewe William Samoei Ruto wa kilasi ya upinzani yani akina Kalonzo ni makeonengwa mbeza cia siasa ni mundu we Uhuru Mwigai wa Kenyatta na nditavya president William Ruto aike ulicha nzeve nundu wa kwemithwa wewe ne kindu kini kiendete tienda nzia timanda nzia cionthe cia kupetanga William Samoei Ruto ba kiwilani ona itu taene ndio nataka ite wa pay bill bado no twende na usanga nikenda withie twapetanga Ruto ba withie Ruto ita upetanga kiwilani maende anaotaka na uthatu mwingi ulo kuona katikati wa tongelama kwa tamba usilikali mwene tunovaluku wa silikali na kulea kwenese mawathu mayo vindao ya utongo yende na uthela kwithwa maemetwa ni uthukuma mwene nthi wa Kenya. Ruto nundu nuketio vitia na timu yaku niketio kosea Kenya na nthi yendete nai na andu maikwenda uthi Singapore twenda Kenya nzio tuikwenda copycat ya Singapore nundu nwenda tutwa nthi tutamibikia na kwena na namba zile si Singapore versus landmass compared to Kenya tuzizoviga standards ya Singapore nenda kwazia muzumbi amba kuimplement vision 2030 nundu wa kwembithwa bainzi yenge ya kwika nundu wa kwembithwa ta munini wanengiwa kibila na kibila cha mwemie atupandishia kila kindu chonthe wethia sindu cionthe cia ngaiye kila kindu chonthe wethia ko ni ushuru kwa kila nda nao mutapia aike kwasia Kalonzo akeonengwa mbesa ni Uhuru Mwigai wa Kenyatta maikatha utongo ikana ureti wa mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka otauni menda ingia tete kwa utumia mbuli kwa nanga ni ndai ya kana mbono cia kiuteti twekilia twa mukosoa kana muona andu maana atano kana ngilile momba na bantu ba YouTube wana kuinena ni uga kana Kenya maikuga makulio kuhusu utongo iwenyu mukatuma guns sio kiananga mekutano nawe nguni utumika muno sio wagugavika na loke kiwanzani niguo kama na kwananga mikutano thene no thuku nundu wa kwemithwa na kuwe mwene no kwigwa nzeve ndeilie kuna kuontho uthioka withioka kewa one time kogwa ndete ya ni one time na bainzi yenge ko betanga ngewasia kubala be mundu we Stephen Kalonzo wa Musyoka na pia ndi makoli atongo yala maito meko maliketa UDA meko kamba ni kwitu neta bia mata bia me ekayotinda muthiogeta kuomana mwithioka mana na twithambeza undu tunaya kuya ore karao kaunti ya Masako kuma matungulu nyeni toboni mutesia